napenda niongee na kidogo tu juu ya neno kuuliza Mungu. Unajua kuuliza sio mbaya, lakini kuuliza inaweza kuletea shida. Kuuliza watu sio vibaya. Kila mtu anaweza kupatia jibu anataka. Lakini ukiuliza Mungu, atakupatia jibu ile nzuri. Ningependa wakati ukapokuwa na shida na matatizo mengi ambao yanakupita kiasi, singependa uulize watu. Kwa sababu watu wanaweza kupatia kutokana na mawazo yao na mafikira yao. Wala wanakupatia maswali yao, wanakupatia majibu ya mzuri wala isiyokuwa ya mzuri. Lakini ukimuuliza Mungu, kama unaenda kwa Mungu, unapiga magoti, unatulia, unaomba, unamuuliza Mungu, utapata jibu ya mzuri. Na tena jibu ya kufurahisha, tena jibu ya kukuongoza, na jibu ambayo itakufanya wewe kutulia na moyo wako kuweza kusikia kwamba unatosheka. Kwa hivyo ningekuomba sana usikimbie nyuma ya watu kuwauliza kama tatizo uko nayo. Sikimbie utaka kwamba watu wakwambie juu furahi, lakini penda kwenda mbele ya Mungu, juu muulize Mungu akupatie jibu. Hata kama ingekuwa ya mbaya, lakini ikitoka kwa Mungu itakupatia wewe kutulia. Hata kama ingekuwa mzuri, ikitoka kwa Mungu itakupatia wewe kutulia. Kwa hivyo Mungu akubariki na kuwezeshe uwe na tabia ya kwenda mbele za Mungu na kumuuliza Mungu. Bwana akubariki sana. Amen.